U ovoj epizodi gradim kućicu za Leu i Ritu. Od kopanja rupa kao da tražim naftu, do zabijanja čavala kao da igram pikado. A najveći izazov bit će da kućica preživi prvi vjetar. Pa gdje ste familijo, evo nas u novom videu. Šta danas radimo? Danas gradimo kućicu za Leu i Ritu, ali oni ne znaju. One zapravo ne znaju šta radim. Dakle, radim im iznenađenje, njih nema, one su u Zagrebu. Dajte da vam ja pokažem šta sve imam od svega. Kamerman, ti samo iti ovak i ovak, ako šta pogriješim. Znači, za pripremu imamo, ne za pripremu, za posao imamo pilu, ručne ću pili. Imam čekić, imam kombinirke, pa ne znam šta će mi ja ovdje. Imam vaser vagu, imam vodu jer ću biti žedan, imam metar s mojim imenom, to će mi trebat. Šta imamo za kućicu? Imamo daske, imamo USB ploče, imamo grede, imamo štafle, jesu to štafle? Štafle. I imamo i čavle, ali čavle nisam donesao. Kamerman mi je inače građevinski tehničar, ali građevinac je koji i ja. Uglavnom, šta je iduće? Ajmo, dođi vamo. Iduće šta trebamo označit gdje ću kopat rupe. Znači, kopamo ovdje rupu za gredu. Snimaj me gore. A kud snimaš? Znači, ovdje ide greda. Grede su 4 metra. Ko da gradim, ne znam ja šta. Ovdje ide greda. Onda, gdje mi je to? Aha, evo tu ide jedna i tu. To će biti na visini od koliko? 150? 120. Na 120 će biti visini kućica. I gore će biti koliko? 2 metra. Uglavnom. Krenimo na posao! Šta trebam prvo? Prvo moram iskopati rupe. Inače, nemam ono svrdlo što ide u zemlju. I morat ću kopat, ali sa štihačom. E sad, tu se iskreno budem i napatio, ali dobro, nema veze. Ja ne znam, ali ću moći. Pola metra idem u dubinu. E sad. Je zemlja tvrda. Ne da je tvrda zemlja. Pa to nema šanse. Kiša je kao padala. Koliko je 50? Daj da ja izračunam ti 50. Jebem ti 50. Dobro je, blizu smo. Pa nema šanse. Znači nema šanse. Ovo, kamerman. Ne mogu ja ovo kopati. Gledaj mene, daj snimaj mene. Ovo je tvrdo ko kamen. Šta sad? A niš, budem se patio. Nema šanse, Znači, tek sam na jednoj rupi. Komarci me, hvala Bogu, izgrizli. Imam još 3 rupe i ova je pola. Joj, što me nađe.
hvala za svaki subscribe. Imamo preko 15.000 subscribera. Hvala za svaki subscribe. I dalje se subscribe-ajte vi novi koji gledate. Snimamo stalno, imali smo sad pauzu 2 tjedna, ali nema veze. Idemo dalje! Idemo sad ovu. Viš kako se runi. Znači zemlja se runi. Vejn runi. Nabavio sam svrdlo. Znači zemlja je ko beton, evo, majke mi moje. Sad ćete. Nije mi problem. Ja to mogu. Problem je što je tvrdo. I onda... I sad zamislite, moram ovake 4 rupe. Po pol metra. A ja sam mislio ići metar. I pazite ovo, gledaj koliko sam iskupio. Bolje da sam u ovom kanalu radio, pa ima vlage. Mogu iskopat još. I ja isto idem kopat. Beton. Da vidim koliko sam. Ja to. Znači 20 cm. Svaku još moram po 20 cm. Odustam. A idemo dalje, šta? Ne budemo u ovom videu to završili. Ovo će biti očito part 1 jer ovo predugo traje. Znači imamo problem s rupama. Zemlja je pretvrda. I uopće mi ne prolazi ovo svrdlo. Ko da idem? Ne ide. Ali iće u silu, će ići. Gle koliko sam iskupio. Iće u silu. Znači, već jedno pol sata ja ovo radim. Znači, kopali smo rupe koliko sat i po. Tak nešto, 4 rupe, mora sam se ići obući. Bilo šta sam obukao. Zašto su komarci počeli grist, a i hladno. Kopali smo rupe sat i pol. Ovo je dan broj 1, day 1. Vidimo se u day 2. Gdje ste familiju, dobrodošli u dan broj 2. Znači jučer smo iskopali rupe i danas radimo ostatak. Danas režemo grede, stavljamo u rupe grede. Nadam se da će to biti ravno. I režemo grede i napravljamo. Radimo okvir, okvir fino, podnicu i daj. Koliko napravimo danas. Ajmo. Znači, od vam. Označili smo, ne se niš smijat, označili smo tu ide od ovamu rupu, ovdje je visina, približi se kamerman, ovdje je visina i ovdje režemo, ovdje i ovdje. Inače, motorka se ima, ali mi je bolje ugođaj se patiti. Ali hajde.
Otpala mi ruka. Počeli su komarci griste. Moram se obući. Obukao sam se. Ovo mi je stara majica. Ali nema veze. Idemo drugu odrezati. Znači, odradio sam trening i sad pilim. Idem staviti ovu rupu. Znači, ovo će biti prednja strana. Ovo. Jedan stup tu. Ovo će biti drugi stup. Inače radim žičaru. S tim da ovo nije gotovo. Ovo što se tiče rupa. Jer u rupe stavljamo još nešto. Sad režemo ovu drugu. Znači krov ne budem tipa gore bio, ne budem radio ovako. Jer mi je to komplicirano, jer ja to ne znam iskreno. Ne da mi se komplicira. Nek će biti jedan krov, neće biti ravan, nek će ići ovako. Kao čeka neka za lov. Ja sam lovac, ti si srna, a oko nas noć je crna. Idemo! Idemo dalje. Čekaj. Uvatim ravninu. A zanimljivije je ovako. Jel nije? Kamera klimni. Ali ne glavom, nego mobitelu. Ostaće mi u sjećanju utrnjena ruka i dobro šta. Vidite, znači nisam se uopće umorio. Sad stavljamo ove dvije grede što sam srezao, stavljamo u ostale dvije rupe. Viš kako je ova manja. I lakša. Odmah lakša. Šta je stvar? Stvar je u tome, mi ćemo to napraviti i ja se kladim u šta god hoćete da ćemo mi to ružiti za godinu dana. A ne baš za godinu, ali tak godinu i po, možda dvije. Ali dobro. Dakle, stvar u ovim rupama, gledao sam malo na internetu ovo ono, pošto ćemo mi to 99% micat, rušit, šta god. Možda i nećemo, nebitno. Ali budemo. Nećemo betonirat i nećemo sad raditi ono profesionalno. I vidio sam da ljudi stavljaju, aj snimi, stavljaju ovako vrećicu tak da ne strune brzo. Tak da dobra ideja, bože moj. Šta je stvar? Sad smo, znači uzeli smo stup, digli smo ga u vaser vagu. Dođi vam kameru. Daj vaser vagu. Jebe, ti dobro je. Majoj. Šta je stvar? Poduprli smo stupove i sad ćemo, pošto nećemo betonirati ni ništa, a to će biti top, ja vam kažem, bit će top. Budemo razbili cigle i stavit ćemo u rupu, to ćemo dobro nabit, stavit ćemo zemlju i to će biti ko beton. Pogotovo kad dođe zima.
Idemo! Znači sad smo razbili ovu ciglu. To bi najljepše kad bi imao šljunak. Ali nema veze. Ali to evo, sad ćemo to tu staviti. I onda ćemo nabiti. Nabijemo unutra i na to zemlju, i onda zemlju nabijemo. Ma to će biti svjetski. Znači ovo je stup broj 2. Prvi smo postavili i sad idemo na drugi. Evo 2 stupa smo napravili. Ma, vaser vaga je čudo. Sad radimo ovaj pa ovaj i onda radimo okvir, podnicu zapravo. Idemo. Znači, moramo nabiti zemlju tako da je što stabilnije, jel? Stupovi su gotovi. A dobro je to, u vaser vagu je. Ne možeš fulat kad je u vaser vagu. Nemoj sam gledat. Uglavnom, sad idemo raditi podnicu i onda idemo po redu, podnica, pa sa podnice gore i tako. Sad režemo štafle. Označili smo tu, tamo i ove dvije i to će biti okvir i to je to. Ajmo. Nema kompliciranja. Evo ove štafle smo izrezali po dužini i po širini i sad ćemo morat po vaser vagi ćemo morat ovdje raditi. Znači primjer je ovo samo i jedna ide tu. Znači sad zakucavam, već sam 2 zakucao. Tako da možete zakucao. Alo, a da, dobro, to kad se sve spoji ovo, neće se to micati. Valjda. Evo ga. Top! Prednju stranu smo zabili i sad idemo sa strane zabijati. Ovo je sam stavljeno na druge čavle. Komarci grizu užas, ali stvarno katastrofa. Idemo ovo zabiti pa ono i to je to. Evo, okvir je gotov. Napravili smo okvir. Znači trebalo nam je da ispilimo jedno i drugo i da ovo postavimo. Koliko nam je trebalo? Jedno sat i pol. Tak nešto. I sad ćemo vidjeti šta treba dalje. Ali dalje ide podnica, a to su OSB ploče. U stvari moramo vidjeti šta točno ide. Malo smo se zeznuli. Zakucavali smo s vanjske strane umjesto s unutarnje. I morali smo izbijati i zakucavati opet s unutarnje jer nam ne paše dimenzija OSB ploče i šta ja znam. Komarac me ugrizo. I sad nam sve paše i sad radimo podnicu. Gdje sam stavio čekić? Negdje sam čekić stavio. Uglavnom, šta je stvar? Stavit ćemo ove, već imam daske, to su stare daske, ali su dobre daske. Budemo stavili daske, par komada ćemo staviti iznad. I onda ćemo na te daske staviti OSB ploču tako da bude čvršće. Stavili smo daske gore i stvari u tome, komarci sad previše grizu i dan broj 2 je gotov. Sutra je broj 3 i stavit ćemo OSB ploču gore, stavit ćemo krov i stavit ćemo sa strane. I onda ćemo vidjeti šta ide dalje, ne znam točno šta po redu i to je to. Komarci grizu, vidimo se. Gdje ste familijo, dobrodošli u dan broj 3.
Danas radimo podnicu, krov, ak daj Bože i stranice, zavisi kako će nas poslužiti, komarci i sve to, jel? Sad mjerimo podnicu i režemo i stavljamo gore. Znači sad smo rezali OSB ploču, motorka nam prvo nije upalila, motorka se očito, šta ja znam, nije se dugo radila jer sam šumar pa radim s motorkom. Sa pilom sam probao i sa pilom ne mogu rezat. I šta sam našao način? Znači uzeo sam ovaj aparat i šta je to? Terolitka. S terolitkom. I pa ništa, imam ovu bateriju od solarnih ploča. I s tim sam rezao ploču. Pušilo se da sam terao sve komarce oko sebe. Idemo sad odrezat ovaj ćošak, tu gdje su grede i stavljamo gore za podnicu. Snimaj mene! Znači, hvala Bogu sad komaraca nema! I to je to! Ja mislim da ovak niko ne radi, ali nema veze. Ljudi, evo stavili smo podnicu. Kamerman snimi pošteno. Snimi kako smo to lijepo napravili. I sada moram zakucat i pod je gotovo. Nakon 3 dana. Pa prijem kuću sa hranju. Znači, sad moram lijepo zakucavati. Odlično. Odlično. Ovdje i ovdje. Može. Pod je gotov, pod smo napravili. Sad radimo bočne letve na koje ćemo stavljati stranice. Znači sad označavamo dužinu letve i onda ćemo tu rezati po tom. Biće jedna tu, jedna gore, tako da na nešto mogu zakucat OSB ploču, pošto će OSB ploče biti sa strane. Znači onu stranu smo zakucali, odrezali, zakucali i sad označavamo ovdje. Ajde, bravo. Idemo to odrezati. Capa! Znači, sad ga zakucavam ovdje. A me komarac grize. Opa! A nema majstor. Majstor kad uvati. Pravi majstor. Sad radimo sa gornje strane. Stavljamo letvicu lijepo tu gore. I onda ćemo s ove strane. Tako da možemo zakucavati OSB ploče. S nebitno koje strane. I ovo je iskreno, pa ono, stabilno je. Čak i tu na sredini ok. Ali to će biti top. Znači tu ide televizor, tu ide luster mali, tu ide kuća, šalim se. Znači napravili smo dolje, gore smo stavili letvu i sad moram s ove strane još označiti. I problem riješen za sad. Znači, okvir smo napravili i sad na taj okvir idu OSB ploče. Šta je bio problem? Izgleda jedna rupa
dublja. I to ova rupa je dublja i onda smo morali staviti podboći tak da je krov jednake visine. Da nije krov ovako. Nek da bude ravno. Ali nema veze. Problem riješen. Iduće što radimo je krov. Stavljamo krov. Treba ga sam zakucati u ovo. I to je to. Mislim da da. Smo stavili krov. I sad moram zakucat. Sad će biti umijeće to zakucat. Neće to niđe. Čekaj. Čekaj, evo držim se s prepunama. Zakucao sam! Familijo! Krov je gotov. Znači, imamo još stranice, radimo. Prednja strana, zadnja i to šta treba. Prozor i te stvari. Ali, taj će video biti u part 2, ovo je part 1. Tako da, vidimo se u part 2.